Dear Dr. Love, tawaga lang ko sa pangalan nga Ryan. Ilabi na kunting kauna. Bitaw, kumidya ra. Pero sa sobra kapait sa panahon karon, giapilan pa og pandemya. Dr. Love, hastang disura. Pero walay nagproblema. Walay naguol. Daghan pa jud og badlongon. Daghan ang positibo diri sa Davao. Og ikapila nga higayon nga rank number 1 ang Davao sa COVID-19 positive, Dr. Love. Unta mag-amping kitang tanan og diri lang kutob. Daghang salamat, Dr. Love, sa pagpaminaw.